Siakaswani tanagar zero kelas rokatani program में मलिम्बई सुरनो कपे जपातन पुइमी tapatoto सुर पुइमी काल कोइनिसी हाग्यांखा DNGC का NSS unit आता है बुयो NSS दे अलोहो induction orientation और career counseling program मगला मत है का प्रोग्राम हो DNGC का प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान मोनतंपा नासिन्या सलो काय NGOs गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर हो UNO चिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता हो NSS वॉलंटियर्स आता है इंपमु पमोंदोन है का पुगोमिमो अतो स्पीच हो लोकोला मत Papumpare hoka District Road Safety Committee atangka 16 September alo hokka Road Safety pugomi lokolaka awareness program magala manami buyo yupya hoka DC office ho mujamura gala matuku heka closing program ho DRSC Education Department hoka officials ata district headquarter hoka officers ata students ata la hridai hoka booth mu ata he participate mobola mate Inekun Tuesday aloho Lower Subansiri hoka Tourism Department atala Infoway IT Solution atahe muila Homestay Orientation Training Program ako mugla mate Heka training ho mulu orientation hoka mu akwa panatami Hospitality Standards Sustainable Tourism Practices Homestay Digital Promotion chika pugomi lokola mate Kei panyon hoka district administrations आता है कोलोतीव से अलोहो स्वच्छता ही सेवा clean public space hala ato aron aremika daribsa ko pugomi lokola cleaning campaign ako yachuli hoka mini secretariat ho mugla mate heka cleanliness campaign ho hoka DC Sweta Nagarkoti kei panyon hoka ADC la hube administrative officers atamala akwa pala mate Tuesday aloho ka teju hoka investment and entrepreneurship workshop maglaka mai ho hoka workshop ho hoka DC kesang damo mo ala hoka sanchahimiata mi sisnyodu ho molunang pana business mi income katalye hela henya kendona hemilokola ho government ka entrepreneurs atampaka training opportunities bilina kamuna pugomi lokola taremate hala lokodo Heka workshop ho Lohit, Diwang Valley, Lower Diwang Valley, Anjaula, Namsai Chikan District hoku, Lahela, Hinghain Sama, participant ata akwa pala mate. Kolongun state hoka idumismi miu atangka, moloka kemeha pujamika, sola ho Chief Minister Pema Khandula, Deputy Chief Minister Chonamen, mu anyikdaipa, ato to social media ho, hempe puimi bilila mate. Land Management la Panchayati Raj Department hoka Swamitwa la DIL RMP project bilitola dono pugomi tailu mosala kolo Chief Secretary Manish Kumar Gupta mo 12 senior officers meeting mi dugla mate Heka meeting ho molo Papumpare district hoka power department atangka niti smart meter mulala kamasana SNA sparse mika mulala masana budget announcement manupugomi dear paka vacant post mulimbe ne pugomi la APSSP APPSC hoka requisition bilala masana pugomi takatara salamate Aine modumoloho DIL RMP survey mi divisional commissioner atahe kalenka dagla mukindo hala chief secretary Manish Kumar Gupta moto social media post ho lukola lune India ho ka shipbuilding la marine ecosystem mika mulyamudala kalenka dana nepa union cabinet 69,724 crore teko bilila mate hala union information and broadcasting minister Eswani Vaishnaw mokolo media tami lukola lune Hera Minister Eswani Vaishnaw mo cabinet aini modumoloho 10.91 lakh railway employees atami 865 crore teko bilila ngunu country hoka medical education capacity mi hatacha dopa kalenka dabila ho CSS mi extend mabila 5023 ta MBBS seat mubyale bila muchi halataremo media ho lukola lune suroka tanupulo ko sana hamkane